Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agpasentro ak ita, tatang. Ay nawaw, kasano nga rodan nang iti may deliver nga order, Lorena anak kao. Binilin ko matket din ni Anton, tatang. Isumanan ti mangi deliver kadagita. Irwar ko nga rod amen, to'y kartaon. Wan, tatang. Ita jumatlaang day to apapelkan ko na. Listaan dagiti pangi deliveran na. O sige, Kantoy limagasot, erand fina. ay nawaw, limagasot laang ti erand fina. At ka di parikot, tatang. Apaya limagasot lang, kat ano ti ipadeliver mo kenkwana. Anusan na? Taday talaang ti budget ko, tatang. Ay unay kan, malugi mo't jay tao ano kastalaan. Ni tatang mat. Awan ti daduma apagtrabahuan na day jay. Iso nga oray manuti itad ko. Okay lang kan kwa na. Iso nga awan agbayag nga erand boy ken ka at akasta kagayam. Kurang tit itad mo abayad da. Nagadulakit din ngay bagbagayo, tatang. Basta aramidin nyo latan no anya timbaga. Makiistambayak pa'y man, Marimila. Sige laang Mari Lorena, kasla nabambannog ka ah. Ay, wen nga rod, Mare. Naggapuak ijay sentro. Anya ti naramid mo di sentro ay Mare. Napan ko kinasarita ti may sa abayer ko, Mare. Day, nanayunan man ng tisuke, Mare. Siyempre, mat amare. Usto Mare, ininot matan amanay nayunan. Uray si kamot, Mare. Adumat ti customer mo. Sakto laang, Mare. Oh, agasam man ta ipapak mo, Mare. Order ka di dagita. Wen, Mare. Ay, talagang ad-ado ti customer mo ngam iti siyak, Mare. Gagangay na atay mun una akmat anang rugingam iti sika, Mare. Anya nga oras ang nag-deliver ni Anton, tatang? Itay alas 10 anak kao. Imbagam ko maata umaymanan inton Lunes. Maudi ka numot din na jay apa nag-deliver na. Ay nawaw, kasano ang maudi? Nakanumot din trabaho na. Anya? Iso matimbaga na itay. Ay nawaw, apay akas tamot tan. Di namot imbaga na sapsapa tapno insaga na ak kumamot. Kasanaw kat logi mo't nga men, itid mo kenkwana nga erand fina. Amo namot asa anak a big time, tatang. No ar-arigan kat small business pailaang dayta. Ay, isa na rason na ita anak ka. Alangan ma, ita sa bali at tao tag sakripisya o para itinigusya om. Ay, mabiit man laang taawagak daya at tao. Saan anasaya at tikastang aramid na? Pasensya kan, Mare. Agtrabaho aklat ta kabayatan ti panagsarita ta. Adum nga minti trabahok ita. Ay, okay lang, Mare. Maawatak mo. Ni, addan sa mo parikot mo, Mare. Saan mo ten ama i-drawing tarupam? Kasano mo ngamin, Mare? Saan mo ten ang maawagan ti sigod nga erand ko? Ay nawaw, apay ngay, Mare. Diyak man amo iti daya at tao. Di namat sumbatan ti awag ko kankwana. Asino nga ruden ngay ti mangi-deliver kadagiti lakom. Sapay awan matlugan mo. Day tangarod ti parikot ko, Mare. Amangan ko na, no adda mai-refer mo nga errand boy. Tauray isumot ti delivery boy kuno kwa. Ni Marlon ti errand boy ko. Ngamjak amo ano maisingit na ka iti schedule na. Ay, saludsudom to man, Mare. Talaga akasapulak ti errand boy ita. Sige, kasaritak to. Bagaan kantulatan no anya ti ibaga na, Mare. Agrobata ko na na. Ay, nawaw. Nangan kakadain marlaw na nakaw. Nagkape aklaan na na.
Nangan ka kumaitiin na po'y tapno di ka mabisinan. Agmerienda to ijayon. Masapol kami na masapa akarumar tado ti ipa-deliver ni Madam Mila kanyak. Kabailam ka day. Ni nanang mo, kabailak Ken awan pagdanagan niya, tanasaya at mo't ni Madam Mila. Sana kasi duma di tama ng gundaway da. Naimbag kumano ikan nakamanan iti meriendam ijay. Sigurado da itananang. Numay papaniti makan, kat saan mo't nga imot ni Madam. Naimbaglaangan tanasapa ka ita Marlon. Una ta kunayo mo't nga ado ti may deliver ita, Madam. Wen, naurnong nga rod. Dagiti ka diti deliver ko, Madam. Adapay ijay uneg. Rugyak nga rodan, Madam. Sakbay amang rugi ka. Adda ko matikayat kung ibagakan ka. Anya ti bagayo? Agsapsapol nga minti kumarik iti errand boy. Asino ako Mario, Madam? Ni Mari Lorena. I-refer ka kumakinkwana no adapay oras mo Mabalin na tamot Madam. Isupay a sideline ka. Awagak nga rod ti kumarik. Ibagak nga imanugot ka. Sige lang, Madam. Naurnong manan ti order. Wan nga ro tatang. Awan mo't ngamin ti mangi deliver. Ay kat agbiro kamutin Jay eran boy laangan ni Marimila tinamnamaek tatang. Ay, makapaasar tumo day nga Anton. Di mo pa basulan niya ang taon. Tasan mo't ngamin nga umanay ti 500 laag. Aday ta kay manun tatang. Nagbalin lang nga practical jay tao. Isu nga awan makagapaw tapno guraem akasta. Kasanumit nga ro tinegosyo no kas jay laang tiaramidan na. Amuyo ka di aga po iti inaramid na kat addadag iti customer ko anang i-cancel iti order da. Saan mo't amabalay na pilitan jay tao? No sakti ka, agbiro kalatan iti kasukat na. Kano mabalain? Itad mo mo't ngamin ti husto atang dante eran buy mao tapno dida sumadaw. Hello, Marimila. Nakasarita ko ni Marlon, Mare. Anya timbaga na ngay, Mare. Imanugot ka de. Wen, Mare. Kayat ni Marlon ti agbalin nga errand boy mo. Amuna ka di dito'y balay mi, Mare. Saan, Mare? Ngam imbagak nga asidag iti barangay hall. Itit kumatkit di tinambar mo kinkwana, Mare. Ay na, agyawan na klaunay, Mare. Dakkel at tulong mo da ita kanyak. Naurnong nga minan ti mai-deliver dito, Awan anyaman na, Mare. Nasaya at atao ni Marlon. Nalaka akasarsarita basta itratom la ang anasaya at Mare. Wen, Mare, awan pagdanagam, tasyak ti makaamukan ko, na. Mapanak labi itayan da Madam Lorena, nanang. Ay nawaw, kasangsangput mo laang. Asino man anday ta Lorena, aya. Gayem ni Madam Mila. Agsarita kami, taadda kanumot ipa-deliver na kanyak. Di adun taon ti deliver mo. Mayat kat di tapno adomot ti kwartak. Anya, Di kay madanagan nanang. Kaamok mo't kat di tag-control kita takaasimot laang tibage no sobra ti trabaho, anak ko. Dagito'y ti i-deliver mo, Marlon. Pangi-deliver Madam. Ti daduma ije sentro, ti daduma ije kabangibang a barangay. Numaminsan at dapay ije syudad. Okay, Madam. Siya kung ti makaamo amang bayad iti errand fee. Kastamot lang titulagan mi kan Madam Mila, Madam. Gusto tapno agkin na awatan na. No kaste a karton kat 100. No dakdakkel mat, mapana 500. Depende mat lang kasano ti kadayuna. Awan mo't siguro ti i-deliver mo inton bigat. Aday pa deliver ni Madam Mila. Ngam talo lang nga karton, Madam. Ken nalagaan ta, bado ti linaon na. I-deliver mo nito nga rod dagiti order da kanyak tapno malpasan. Arreglado, Madam. Isagana yung arod, tamasapa ak nga umay inton bigat. Irwaryo dagito'y akarton tatang. Nasuratan ka di dagita. Nalpasan ito'y jumatlaang dayto'y alistaan tapno saan amarigatan ti errand boy. Ti eran fee na ngay. Siya kung ti makaamo amang tadkan kwa na. O sige. No saludsudan na, ibagayo latan nga isend ko iti Gcash na. Masapa ak arumar ita, tagsarita kami iti supplier ko. Anya nga oras ti panagawid mo ngay. Depende
Basta ibagayo kan Marlon nga i-deliver na amin dagita tapno malpasan. Itad kunto ti errand fee na numalpas. Alain nyo matlaang ti Gcash number na tapno isend ko laangan kan kuana. Apay nga yakastoy, madam. Adda ka di parikot? Apay sa nga ribo lang tinsenyo kanyak. Oh, di ka pa agyaman, tananayunan man ang ti kwartam. Ado tim pa delivery o, madam. Kurang da ito eh. Sapay adayo ti daduma. Kan naggastusak pa iti krudo. Ay nawaw, mano ti kayat mo aya? Di mo't naibagak kada kayo ti rate ko, madam. Insurat ko pa iti papel. Ti amok akit okay lang kada kayo da iti. 2,600 ko mati isendyo kanyak. Nagdakulan ta 2,600. Numano ti rate ko kan Madam Mila, isumot lang tintad ko alistahan kada kayo, madam. Ay nawaw, nukas tamot lang, agsapulaklatan iti sabali. Nangina mo gayam ti singir mo. Kunak no adda discount na, taado ti impa-deliver ko, ngam awan mo gayam. Saan mo tamay may sa tinang i-deliverak, madam? Nagsasabali mo't nga address. Pangaasiyo ta isend nyo kumatikurang yaw, madam. Kumusta nga anya timbaga ni Lorena ken ka? Agpatangken mo't nanang. Ay nawaw, kasano nga iti balance na ken ka? Yak amo no masingir ko pa eh. Lugi ka matan ano kastalaang. Dahil tangarod ka. Manumot ti gastos ko iti krudo. Sakit agbayadak pa'y ka ni Manong Cesar, talugan na ti usarak. Awanan ati mabatikan ka. Awan nga rod nanang. Kurang paikit dit isang ariba kasukat na iti gastos ko ah. Naimbag pa'y ni Mila. Naku na yun. Maawatan na ti sitwasyon ko. Ni Madam Lorena ay na. Super kuripot. Nukas tamot lang amalugi ka. Uray saan lata na nakaw. Agsapon latan iti sabali nga errand boy na. Payakas ta ti langam Lorena. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo aya? Dayjay amarlon at tatang. Anya timbaganakin ka. Pakurangan na ti 1,000 nga insent ko kan kuana. Ay nawaw. Apay nga mina 1,000 lang ti inted mo. Kat ano ti impa-deliver mo kinkwana. Iso nga rod ti kabailak, tatang. Manulang ti mabati kinkwana nga inukas talaan. Ang mga nukurang pa ita 1,000 nakasukat ti gastos na. Nangruna pa ikat abangan na gayam ti lugan nga usaran na. Ay saan ko naparikot day tatang? Ay, pananggundaway ti kastangar aramida manakaw. Itad mo kumamat ti umno ah. Jack magustuhan ti ugali ti inrefer mo nga errand boy kanyak, Marimila. Ay nawaw, apay ka di maray? Una, tamanang gundaway magayam. Kasano aman ng gundaway, maray? Dakkel ti singsingir na kanyak, Mare. Anya? Day tatipod nung. Amang ano saan kailang anak kinaawatan, maray? Ay na, Mare. Inton sumaruno amang i-refer ka. Jay saan kuman akas kan kuana. Sakit lang ti ulo. Abusado lang unay. Agsarita tapay man, Marlon. May papanitan niya, Madam Mila. Anya ti di yung nagkinaawatan ken Mari Lorena aya. Ha? Kinasarita nak ngamin ken abusado ka kano. Na, siyak pa'y gayam ti abusado ita. Anya tinapasamak aya. Eh, kitaan nyo dagito madam. Dagita ka diti impa-deliver na kang ka? Well, madam, 2,600 ko matibayadan na. 1,000 lang tinsend na kanyak. Anya? Apay ngay. Amang ano di yung nagsaritaan ti maipapan iti rate mo. Imbagak mo't kenkwana, madam. Una yun. Inton sumaruno nga i-refer nak, ije kumamot sana super kuripot, madam. Narigat mo't lang, timang i-deliver niya. Mapanak pa'y man iti ayan ni Marimila, tatang. Apay manain. Amangan no adam amuna nga errand boy, tatang. Ay nawaw, ang mga numatumpungam ni Marlon ni Jay, kat aga pa kayo pa Kasapulak nga rod ti errand boy, tatang. Diyak mo't kabailan nga i-deliver dagita. No, apay nga may na di mo itad ti umno ka nagiti erang boy mau. Maibirok mo't tatang. No, sakti si ka.
kasaritam dagiti buyers mau. Tauray paggudwaan nyo mo ti Errand Fee Sigurado adida kayat atatang. Free delivery ti kayat dagijay. No aramidap ti bagbagayong. Awan siyak mo ti maawanan iti customer. No di da kayat di saan laang. Alangan may asabali at tao tag sakripisyaw para kadakwada. Mangi-refer ka pa man, Marimila. Jay errand boy kuma asaan akaskin ni Marlon. Ay na, Mare. Awanan ti mabirukam anasingpet ken nalaka akasarsarita kaskin Marlon. Abusado nga ruday, Jay Mare. Dakkel ti singsingiron na kanya. Sikat ti ayan ti bidot, Mare. Naibaga na maggayam ti rate na keng ka. Ngamno apay akurang lata ti inted mo. Agasang nga iti 2,600 asing singiron na, Mare. Ay na, Mare. Saan atong maray jay lugan no awan ti krudo na. Sa maysa, ab-abangan laang ni Marlon ti lugan apag deliver na. Ngamno kastaan nariri ka? Ali bagkatom dagita nga orders ta sikat ti mangi deliver, Mare. Siyak nga rod ti agad jas, Mare. Saan ang masapul nga agad jas ka, Mare? Nalakalaang mati aramidam kat. Ited mo ti umno kadakwada. Iti kastakit adamat agbayag kang ka. Di ka agbalin ako ripot. Nang runan war aramidin damat anasaya at ti trabaho da. Ay nawaw! Ikam iti importansya ti bannog ti padam a tao. Di ka agbalin ako ripot. Ited mo ti umno para kadakwada. Nang runan war aramidin damat anasaya at ti trabaho da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.